Skinovi u Counteru nisu postojali kada je CSGO izašao, dodati su tek kasnije. Revolver je u jednom periodu bio najjače oružje, čak jači i od AWP-a. Ovo su samo neke zanimljivosti koje možda nisi znao o Counteru. Dobrodošao u novu epizodu A1 GOAT-a. Danas ćeš definitivno naučiti neke stvari o Counteru. I obavezno ostavi subscribe i like na A1 jer vas čeka još mnogo sadržaja i zanimljivosti vezane za neke druge igrice. A tu i dosta drugih klipova koje su već na kanalu. Tako da subscribe-uj se, ne znam šta čekaš. Svi ste bar jednom vidjeli ovaj logo, ali ste se zapitali zašto taj tim više ne igra. Pa u pitanju je iBuyPower i ovaj tim je zauvijek banovan iz Countera. Razlog zašto su oni banovani je pomalo smiješan, zato što su oni svoj meč namestili, odnosno kladili su se u protivnike da će da pobede, pustili su taj meč, dobili su skinove i pare, ali izgubili su svoje karijere. Ovaj tim je u to vreme bio jako uspešan, a definitivno bi bio i dan danas. Ali nažalost hteli su da varaju i ostali su bez svega. Kada smo već kod varanja, da li ste znali da je pre 2 godine bio jedan veliki glitch u Counteru gde su treneri mogli da uđu u spectate mod? Ali već pretpostavljate da su svi bili dobri i da to niko nije koristilo. Samo je 37 trenera dobilo ban. I to neki treneri koji su trenirali najveće ekipe koristili su to kako bi pobedili protivnike. Ja mislim da je ovo gore od bilo kojeg čita. Bolje lepo imaj wall hack i aim i neka te uhvate i to je to. Jer tako su jednog igrača uhvatili. I u pitanju je Forsaken, lik koji je igrao najveće turnire na svetu. Njemu je prišao lik iz obezbeđenja, uhvatio ga da ima cheat i on se bukvalno sa njim prepirao oko toga. Na kraju su mu našli fajlove i to su mu našli war.exe file i to je bio cheat u Counteru. Da pređemo malo na neke bolje stvari. Skinovi u Counteru nisu bili od samog početka. Igrica je izašla 2012. godine zvanično, ali skinovi su dodati tek 2013. Tada je dodata prva kutija The Weapon Case i ova kutija danas košta preko 60 evra. A postoji mnogo naloga koji imaju preko 1000 ovih kutija. Zato trebate da čuvate kutije jer rašće im cena sigurno. Svi volimo da skidamo workshop mape. Neki od nas imaju na stotine mapa. Ali da li ste znali da te mape utiču na vaš FPS u igri? Ako mi ne verujete, obrišite ih, ostavite samo one najpotrebnije i povećat ćete sigurno svoj FPS. U Counteru postoji mnogo modova. Možete igrati žmurke, misije sa svojim drugarima, odnosno coop mape, prop hunt i mnogo toga. Pa čak i Squid Game možete igrati. Ali da li ste znali da je i Counter bio sam po sebi mod? Da, dobro ste čuli, Counter Strike kada je izašao to nije bila igrica, već mod za Half-Life. Ali ljudima se taj mod nenormalno svideo i kreatori su odlučili da naprave igricu odvojeno. Zamislite kada vam se meč završi da možete da birate da igrate revanš sa istom ekipom protiv iste ekipe. Zapravo ovo je pre postojalo. Igrači su pre nakon meča mogli da glasaju da li će igrati revanš protiv iste ekipe. Samo jedan ako se ne bi složio sa time ne bi se igrao revanš. Ovo je imalo svoje mane i prednosti. Prednosti su ako padnete protiv ekipe koja je dobra i odigrate dobar game sa njom, možete odabrati da igrate revanš i tako napredovati u igri. A mana ovoga je zapravo i uništila ovu opciju. Ljudi ne bi bili ljudi kad ne bi nešto zloupotrebili. Dosta njih su se dogovarali da startuju u isto vreme i kad bi pali jedni protiv drugih znali su šta trebaju da rade. Igrali su stalno revanš i tako je jedna ekipa dolazila do najvećeg ranka. Ali Valve je uvideo problem u ovome i brzo uklonio opciju. Ovo čak ni ja nisam znao i nikada mi nije padalo na pamet. Ali svoju senku u Counteru ne možete da vidite. Možete da vidite senku od protivnika, ali svoju koliko god da se okrećete nje nema. Svi znamo ko je najbolji igrač na svetu u Counteru. Ali da li ste znali da postoji snimak gdje Simple peva? On je ovdje imao nekakav nastup i bukvalno je pevao. Kada su 2017. godine dodali revolver u igrici deathmatchevi, svi serveri su bili puni igrača koji su samo igrali revolver. Sad se verovatno pitate zbog čega je to tako. Pa revolver je u to vreme bio jači čak i od AWP-a. Sećam se nekih momenata gde su igrači kroz dvoje vrata ubijali protivnike. Ma kaki dvoje vrata, sa 5 km je čovjek uspevao da ubije sa revolverom. I to ne u glavu, nego u telo. Ali ovo su nakon nedelju dana odmah popravili. Kada je Counter
Kanter nastao i razvijao se, kreatori igrice su u beti dodali automobile. Da, dobro ste čuli, postojala je mapa koja je imala 2 auta, ali vidjeli su da nema ništa od toga, tako da su to brzo uklonili. A zamislite da im je to uspjelo. Pa ja bi danas igrao Kanter i vozio tank, dobio bi skinove za tankove. Ko zna u kom bi pravcu otišla igrica. Svi znamo koja je ovo MK. U pitanju je Howl i ovo je jedan od najskupljih skinova u igrici. Ali zašto je on skup? Zašto je on naranđast dole? I zašto nigdje ne može da se dobije? E pa ovaj skin nije bio ovakav kada je izašao. Bio je poprilično drugačiji, ali kreator ovog skina se požalio zato što je Valve stavio njegov skin u igru. Tužio ih je i Valve je morao da izbaci ovaj skin iz igre. Znači oni su se dosjetili, nećemo mi da izbacimo, promenit ćemo ga. Promenili su ga, ali nisu mogli da oduzmu od igrača koji su već dobili taj skin. Tako da je Valve platio neke kazne, a ovi skinovi su ostali u inventorima igrača. Howl se više ne može nikada dobiti i ima ga sve manje i manje u svetu. Tako da cena samo ide na gore. Skoro sve mape u Kanteru pravljene su po pravim lokacijama. Tako da ako odete na ekskurziju u Italiju vidjet ćete ovaj most. Tako da možete sa razredom i ostalom ekipom odigrati jedan game. Da li znate koji je jedan od najvećih comebackova u Kanteru? Bilo je to jednom davno kada su igrali LDLC i Fnatic. LDLC je tada vodio 13-3 i možete već da pretpostavite, nisu uzeli ni jednu rundu od tada. Fnatic je njih pobedio 16-13. Uspjeli su da dobiju 13 rundi za redom i to na neverovatan način. Kada su promenili strane, Olof Meister je rekao da se popnu svi jedni na druge i bukvalno se ceo tim bustao na sajtu i sve vreme su sa scoutom, snajperima i autosnajperima pucali protivnike. LDLC nije mogao ništa zato što je Fnatic bukvalno imao kontrolu nad celom mapom, ali Olof Meister nije imao samo ovu zanimljivost u karijeri. Jednom su ga čak krivili za cheat. Samo zato što je Crosshairom pokazivao kroz zid, a nakon toga ubio protivnika. Većina ljudi bi rekla stvarno da ima cheat jer bukvalno kao da mu je lokovao glavu. Ali Olof Meister kada je stavio Crosshair tu, publika je krenula da vrišti i on je znao da se tu nalazi protivnik. Zvanično najskuplji skin u Kanteru prodat je za $150.000 i u pitanju je Kalash Blue Jam. Sad će većina vas reći, a gde su oni skinovi od 1 i 2 miliona, Karambit, Blue Jam i to? Ti skinovi još nisu prodati, tako da ta cena nije zvanična. Ali ni stikeri nisu za bacanje. Stikeri neki koštaju 50, 60 pa čak i 70.000 evra. Tako da skupljajte stikere, nikad ne znate. Da li ste znali da je u jednom momentu u Kanteru bilo 1.300.000 ljudi? I to je rekord, nikad nije bilo više igrača u jednom momentu. Zvuci u Kanteru, odnosno zvuci pušaka i svega ostalo koraka nisu bili isti. U početku bi se taj update nije svideo, ali sada se nikada ne bi vratio na te zvuke. Da li ste znali da je Valve do sada podelio preko $140 miliona na turnire u Kanteru? Wow, ja ništa, ja idem odmah da treniram. Mora neko da izdržava porodicu.